i ovaj njihov program. Svaki bi imali program za razvoj. Financijski posluju dobro, oni ne do sada padova i onda svi su trčali pa pali su. Sad za njih uopšte niko da ne mogu pristupiti u tom projektu u stvari za... Ja sam Marko Šira, kompanija Giovanni Pedro. Kao nerazvijena opština, nažalost, opet direktno kod fonda, a da se pokriva... Hvala Marko. Da vidimo još što vas pozdravim, ja sam Ibro Mila, ispred UCIB. mi ih dajemo kredit. I mi to dosta solidno radimo i nemamo tu. Svaki euro mora da se vrati. Znači tu apsolutno nema nikakve dileme. Kad su pitanje individualni poljoprivredni proizvođači, neko 50.000 eura, mi mu damo takav način neko kreditira. Zburo od početka do kraja. Svaki vrati, toga više nema. Kad se uzme kredit, mora da se vrati. Mora unaprijed da se preuzme odgovornost za ono što... Znači, treba